Swastiastu majang ring semeton di tiang sarang sampi. Adi sarang sampi adi. Semeton di tiang sarang sami. Oh, semeton di tiang sarang sami ring dijojo pada megenah kenton. Di tiang hanya mengucapkan rahajeng nyangre rahino nyepi kenton. Dumugi nyen rahino nyepi sane mangkin niki iraga sarang sami ngemulihan kerahayuan lan kerahajengan kenton. Diastun musim corona, diastun biarpun tenyalah pipes, yang penting hidang makan kan, cukup ampun. Kita hidup nih harus berdoa dan mensyukuri apa adanya, pokoknya jangan ruwet-ruwet, asal beruat, nah stres, S3 kena gitu, S3 stres, stroke, pokoknya jangan ruwet-ruwet, kita jalani aja hidup. Apa ada nih, bedek yo ada kawang, liu yo ada kawang, nani sing ada kawang sih, dalam keadaan sing ada tuh, ijo alih, pokoknya tiang lunas sing semeton tiang sarang sami niki, jangan berpikir ruwet, kok nih tiang niki menghibur niki masyarakat Bali pangado hiburan dek, pasing tegang hidup betul, harus sirago tuh harus ngidang ngibur tuh dalam arti ya. Kita joget-joget, pokoknya kita sekarang ini hidupnya harus enjoy ya. Yang penting ya mumpung ada nyen, jangan TikTok malu, menghibur niki, ngibur jawab nih, kita joget, ngigel, pokoknya ya hasil lihat jos. Halo, kita joget bersama, hai,